Svečano, tradicionalno, a ipak savremeno i moderno. Ovako je savremena gimnazija obeležila Dan škole. Ovo je prilika da pokažemo da jedna savremena škola kao što je savremena gimnazija, iako neguje savremene tokove obrazovanja, zapravo ostaje verna onim tradicionalnim hrišćanskim vrednostima, a to su trud i rad i međusobno poštovanje. This is also a wonderful opportunity for all the international students in our school to see what it looks like to observe Slava, Saint John the Theologian, our patron saint, and see in the first-hand experience what it looks like to be a host. Blagoslovim Bog naš svagda, sada i uvijek i u vekove vekova. Puno se priča o ljubavi, ali malo je ima među ljudima. A eto da kažem, neka svaka krsna slava, svaki svetelj koga proslavljamo, neka bude primjer i uzor svima nama kako treba i mi da se ponašamo, kako mi da prihvatimo Gospoda i kako da prosto eto u našim srcima imamo i ljubavi i razumevanja prema svima. Svetac zaštitnik naše škole, ali i uzoran primer učenicima savremene gimnazije je Sveti Jovan Bogoslov. Simbolično, upravo je Sveti Jovan Bogoslov bio najmlađi Hristov učenik. Sveti Jovan Bogoslov je najverniji Hristov učenik, poznati kao apostol ljubavi i naša tradicija škole da proslavljamo njega kao našu slavu i takođe je njegov zaštitni znak korao, što je znak i naše škole. Nakon što je domaćin slave prelomio kolač sa sveštenikom i podelio ga sa prijateljima iz škole, proslavu smo nastavili na malo savremeniji način. Članovi benda savremene gimnazije pobrinuli su se za odličnu atmosferu uz gitaru i svima poznate pesme. Druženje današnje ćemo da nastavimo sa svirkom koja je iza nas, ali zaista mi se sviđa i taj kreativni deo današnjeg druženja i zaista je super što su ovako nešto organizovali. Jako mi se dopada što smo danas svi tu zajedno i što su svi to ozbiljno shvatili i što smo svi kao jedna velika porodica i jako mi je drago što sam deo svega toga. Iako savremena gimnazija praktikuje savremen pristup obrazovanju, ostala je verna tradicionalnim moralnim vrednostima. Zato je stvarno drugačija.